Urimi wiragwo niguo munyiginyigi wa bururi na thirikari ni ikoretwo ikiwikirira muno ikiro-ini cia kuhurana na ng'aragu guku bururi-ini. Na itajira ya gukinyaniria undu uyu, thirikari ni yambiriirie mubango wa kwenjera andu ndemu mwaka wa 2018 na muoroto ari gutigirira arimi ni magia na maai ma kuigana, mubango uria ugunite arimi makiria ma 13,000, itanya ari arimi 125 gugikinyiria mwaka wa 2022. Nimeweka samaki zangu pale more than 300. Na wakati hii maji siitumii kwa sahi, manake nikitumia hiyo samaki yangu itakuja mahali ifike ikose maji. Arimi aria magunekete na njira nene ari aikari a Machakos aria maugite ndemu ici ni ikoretwo ikimaguna na njira nene, kuona giki ni kimwe gia icigo iria ikoragwo igumirwo ni thina wa maai na makiria hindi ya riua, undu uria ucungagiriria ng'aragu kaunti-ini ino. Hii saidi yetu ya Machakos kuna kuanga na ukame sana, hakunanga mvua inakuja seasonal inaisha, lakini kutoka ile wakati hii water pond ilikuja hapa imenisaidia sana. Mathiete na mbere na kuga kwenjerwo ndemu ici matikoretwo makirihio ni thirikari, undu uria maugite ni makenereire kuona ni mahotete kurima irio mithemba itiganite aria ni hamwe na thamaki, matunda, undu umwe na igwa. Hata sikulipia kitu, walikuja wakachimba na wakaenda, na hakuna kitu walinitisha, hakuna hata shilingi moja nilitoa. Aria magunekete na ndemu ici ni moretio gukorwo magicirigira niguo gwithema mitino iria ingicungiririo nicio. Murugamiriri wa ruhonge rwa urimi na maai Gitonga Mugambi akiuga kwenjerwo ndemu ni nginyagia murimi akorwo na mugunda muiganu na gutire murimi ungithingiririo kwenjerwo na guthondekerwo ndemu atekwenda. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. THINA.